جبو جارێکی هێزن کوردی لێ ڕۆژاوای کوردستانی لە دەروی ئاغا کوردستانی ئۆپراسیۆنێکی ڕادگەێنن لە ژینگە و جۆرافیەکە جودا ژینگ و جوگرافیا ڕۆژاوا شار دکن دوێ ئۆپراسیۆنێدا خاڵێن ئەرینی و نەرینیش بۆ هێزا کوردی هەنا بێ نەرینە شارەزایەن لەشکری تەڤیگۆ گاوات دەست پێکردنا ئۆپراسیۆنیش ئالیەکی بە لە بەژەوەندیە هێزن سووریا دیموکراتە بۆ یەپەکەی و یەبەژی هێزا سەرەکەنە تێدا دێت چەند دەستکەفتان لەسەر ئاستی نافخۆ دەروی سووریایی بەدەست بێنن پێد هەمان دەمێدا دێ زەرەر و ئاستەنگیژی بگهێنوان دەستکەفتنێن گۆ بدەست بێنن دێ لەسەر ئاستی نافخۆ دەروی سووریایی بن لەسەر ئاستی نافخۆی سووریایی بەدەست ئانینا دانپێدانە نافخۆی سووریایی گۆ ئەو نەها هێزەکە خودی باندۆرن لەسەر ئاردێ و دێکارن بەشداریە دە پێشە ڕۆژە سووریایی دەبکن جۆرەك ji دڵنیایی بدن ئالیەن چەکدارên Sûriyayê گۆ çavê wan ne li parçekirina Sûriyaya û li hemû cihekî şer dikin ne bi tenê lê Rojava tekezkirin lê ser xala got ew bê tenê şerê grûpên tundrov dikin û ne lê dijî Ereb û Tirkman û Xristyaniyana dawî anîn bê berevanî û destpêkirina êrîşan lê dervî deverên Kurdan lê ser astên navdewletî tekezkirin ji Rojava û hevpeymanan re got hêza herî çalakin dê şerê lê dijî Daişê de tekezkirin got ew hêzeke miyan rawin û şerê grûpên tundrov dikin وەرگرتنا چەکان ji welatên Rojava bê awayekî aşkera şandina nameyekê ji bo Tirkiya got ew bê tenê lê Sûriyayê şer dikin lê bi nêrîna heman şarezayên leşkerî hejmarek astengî û zerre dê bigihînin hêza Kurdan ji beşerê Reqqayê dê jîngeh û coğrafyeke cuda dibe ji jîngih û coğrafya Rojavayê Kurdistanê zererên beşdariya Kurdan divê hêzê de şerkirina şervanan lê nav biyabana Reqqayê şerkirin di siruşt û coğrafyeke cuda de قوربانیدانا کوردان ji bo kontrolkirina deverên Erebî dûrketin ji şerê deverên Kurdan di navbera Kobanî û Efrîn de destkeftinin û zererên operasyonê dê digel bi dawî hatina operasyonê got roja sêşemiyê ve dest pê kiriye tê derkevin. İbrahîm Adem, ên Artî.